салалық. Мен да бір кезде бала болғанбыз, ақыл жетпей көп нәрсе бір кезде чала болғанбыз. Бала кезден шіркін үйге қонақ келгенде, дастарханын жайнатып, сізге оқшау апакем қонаққа конфет бергенде, ачқа қалған немедей ақырын барып көрсетпей чөнтөгіме тергенде, апам келіп кеп айтшы, білесіз менен айтшы, чымчылап алып қолымдан, қонақтар кетсін мойныңды жұлып қоям деп айтшы. Hanısı meylece, biraz bolsun tamaşan akındı gönür deylece, tandırdan nandın üzüp alıp, dastorkongo tizip alıp, emeceyin degende jakın gelgende, anda dağı gep aytçı, ekti var apan oğunuz, andan apam nen aytçı, birincin eski nandı jegile, жаңысын ertege jeysin dep aytçı. Oy, okudan uyga gelgende, sumkamdı tappay izdeymen, balalıkta şermende. Sumkamdı gördüңүзбүң apa dep, apama suru bergende. Andadan apam kep aytçı, uul kız apaң oğuңuz, apakem andan nen aytçı, senin izdep köçögө çıkıp ketken dep aytçı. Oy, eşikten dostlar gelgende, çıgasın bın İdris dep, şou dep sivistoğun bergende, anıdan apam ekçirkin uğup kalçı şermende, eşike çıkıp baratsan, apan çıkıp eşikten özünün özüm karatkan, andadan apam kep aytçı, bilesin ervinen aytçı, sivistok dostlar baskanda, çık eşiken İdris erlerin geldi dep aytçı.